mobile phone yam no when 100 cedis yam ade akohunu message nti no eno no ebeyi wani je ene o mention say be man so ka kire ne say no kure woni obi nso wo ho ase wo peti nti aka kire so wo peti enti na nya se bia wo ye chiki da bi na na ya ade no akọ hu ye mu bi no ye plain nim se ntromi ntimi ntwa wa ye watch me there I say me ka kire so wo peti what you say awade mu ne ye momode ne ne ele mu ne fa ne mabi nsie so yenye sorry yenye ni free ni mabi so ese wo hwe ese wo hwe ese wo so wo ne be mate na wo yi wani free ni ma so tembe obo shake ne ho hyehye no woni ne wo wadwurum wonte wase ese wo pena na wo mpena because ese wo nsho say wo ye jealous enti be ma na eha no wo ba kro bibia beka you lose respect e wo wu kro ni wo fanya hwe kra wo mu wo te wo na wo te wo no mto hwe akwa bonte kra no oma obe chance na obade nta obi ajeji ne so we wo baabi enipa na yese kra opena ware o oba ne mpa be na ware o ne ni onya free ne ho yes enti no just say wo de hwe ne how far enti ewura wo ti aware ase aware de ye be ko so aka say eya animonyam na no so ejira se ne wo be kra no ene be masa animonyam na ye de aba na ya minister Nana. They say they found a marriage counseling team ho. Because 4 parents me go bia wade ya dia. Na ne minimum asema wo se ye ka kire nipa kro no. 2 year fo yi. Yo, Nana Nyankopon hira opi na onfom free adomo. Enko adomo. Na the institution of marriage ankasa no. Da bia me ka se ye wo maturity e wo hono. Now, in terms of maturity, age and your maturity. You will be aware when you need few quanimu, but I ginimuno yini. Edi sani panangazano. Yana busam who said, why na jia wa dear ma? Ni pebiti. Walk on puye bisa ne saying. Na butaye be pa suntina. Abranti bi anase ababa wabia. Wadi niye man kitinkiti bi eyi ne huano. Ewa awade ase anasa awade mu no butaye be pa nti no de ekwa awade na enkomo ya yedi no metu mafu na metu memafu medofo hunade kronti a o ware society ni betimi ama pressure ena wenya 37 ena wenya 35 ena wose ena say you eno de ye be ka kire me da bia me ka say 5 years back 10 years back so me worry ya experience be say me manya nti no enka me flopping pa years back no na me nisa experience no ewiase ade na me suro nyankopon tia o ware you know yi nyankopon free wa me bunipa ba me suro bibia but ade na me suro pa ya wade adenti because eniema e koso wa wade mu ne nsem a ye ni hunu ene de ye teye Debi obi ba wani mu yi ama awade aye baton se adwini mu no nyansemu akomamu se wunyini wo ba bia wo kono a mesrew enko nyasa ba gugu hwani mu ase tobo ase tobo forever is too long to be unhappy until say 40 years ena obeduru ena adwini mu no afi obehunu se why mature that why ready toboasi na kodru ansa na wako because obi o ha enkrofo bi e won nkyan asafo bi o womu ena ye pushi no ye ni say but no ankasa ye pushi no ne ho nson na ya ansa na oba obekwa awade mu no there are certain standard bi e wo se wo set ma ho ye o ma bi o ha o mu na tofun mu kunu mo e ma bi tofun e de mu kunu mo na se wo se yam ntino bema Yusufun baako wo Yusufun baako fine bema se wo pese wa wade gina pa bema se wo pese wa wade gina ye transparent wo fun okay bema futu na mede mani yo okay se wo ye transparent wo fun ho a enima bi wo ho a eba be kele wo waware no a because of say transparency ntino
emekele obi be busa say transparent wo me phone ho sese be ma so person wa wade gina ma wo phone no wo giri hunu ne eme wo mu nyina ebe boa wo ankasa enkomo esumasi dwa bi ya wo di wo phone so no jai because wo transparent no ani twi kra say niam mu be da fine be bia ye clear da fine e wo phone so because you niam bi wo de asie wo phone no so wo di nkomo bi wo phone no so oba na wo ne tese wo yere no wo pe no ba san nkomo no be gu awade asemu nti be ma sa wo pese wo awade gina me pa cho ma wo phone no enye transparent ma wo yere eso obi su be ka se na oba akopɛ den oba nso sa wo pese wo awade gina wo kunu phone no me sra wo emfa enko hu kopɛ hwe wo so asema me kan no ye tase ne benyansafo wo ba sa wo pese wo awade gina pa me sra wo kunu phone nya wo de yawo your friend cell phone personal de enya wo de na but oba be ma ne de obetimi akɔhwe oba ne phone na me ana me che say e depende standard amumi no master chama mo me yire baaye me phone baako obi afri so enso me de ma no cause ma na me de ma no hwi ni so adwene bi aso ni utiri me phone da ho a me nsuro so befa ba kwabrani bi phone da ho no mo okwadwo so ne funu na ekọ ekotwa ne to ne funu na ekọ wo kobo wo ne funu ebi wo bre wa awade mu na abrampa just wo sheba phone boy ne phone no ringi pe na se ne yire wo dem ho ana ne yem hye na unim se oba ti mi fa phone oba ti mi fa ne kunu phone na ne kunu ne hye washroom yeah na ne kunu di ni tiri ho ahuro ne na ho ahuro di mirika di oba chi because wa fa ne phone de ekọ oh na crazy no yeah na o kan crazy so a ya na ye hwe da bia me ka se bema enye wo mpna fon tantan bi a wo twe no e na de ba be ha wo yire sebe madam fu sofu bi na me ware ye no otumi fo wa ze ai biye kwasia e na twe mpna ma na yire chi no entimi no de ya kan wo wiase nyina se wo ne obatia entwempno no wo twempno nyame na mbe tuufo se nkofa wo yire chi o baro prafo tantan na wo twe no eni se ko affect wo yire abre ka se ware won pra so a won pene nkoware no everyday so enti be man se wo pese wa wade agina ma wo phone no nye transparent e ma wo yire so ba nso so se wo pese wa wade agina wo kunu phone no men ko ho because enkomo bi wo ho a wadidi wo so a wo ko huna e bia untimi nya ho hwe esi be me unye waje se ubegja no ese we so we di onyanye ono ane ba oba no investi wa wade no ne hwi nim hwe ye wo bi mu ho a asofo bi mu krom ha asikafo bi wo krom ha wo de wo ne yire kura nkotwempena ene ne kunu nkotwempena maame ne be defend ne kunu because we invest wa wade num ni bibi hye ho bibi hyem no no ba bia ye fa ne free ne ba bia wa bo bread duru wonga enko na wo bana bedi enti wo hunu obeka na no atum so enti ye nyina no enfumso ne mrato wo ye ho ba ye manage but asetena wo pese asomdwe bam no pato ye nya transparent ye ma niema mu ena ho fine e ma yonko ebeboa be ma ebeboa ba na ya nyankopon hira o onhira so na abrampa so on se ebia na nka be ma yi se bia na nka nkyeremu bi wo ho obetimi di ama oba yi na nso so na abrampa nkyeremu bi e free ba bia ama ne okache ya ne se se ne ya hu no saa na tie nana ya medasi pi ya mi hira o papa ne asema de aba betu dwai nana ya hwe no kwaseme wa wade mu no ene na utie ye nananom ye wo mo edi nkan enware ye agwa kurase a nana ya na fon sem ni ho no na wade emu ode utie nananom nkomo a nana kro timi ware bi ka na yere ho fa kwan nuasa nyina so ene abusua ne hia kasa se senti emo ba ne gitum ware bi ka ene fon ba yi nana ya nyama nkoyi awade anya nika time nana ye nyina mfa nhi yetirimu ye bemo ye obawo opesa otena wia we ase che na wawade ye da fon sem ne nko ho kra enko ba ne fon ho ana bema so oba so nko bema fon ho ye jibe kasa ase enu so na binti ase yi e wo so oti ase fon wonse ye wode esifie
o kwa obetimi de akọ ani ye wodi e di si ebotom ani ye bag mu it means nana ya wo ba no wo de enya wo de a sa personal mi de enya me kwa me de a se obi so o se awade e untimi nka se awade ye mfa hwinsie o phone ya me phone ya o phone nana ya yi tie ade ba ko se nipa ye nyina ye hwe ne yesua nyansa wo ho ne se ebi a wonam wakosia azuka me kanesa azuka so fa number mame unima azuka trimu asem ana oye wodi o ma ho anana ya mani je won kekan kansem wei azuka nye afin wo hunu kura woni ne ni da bia abeka fun so bi kura refie wan pepe mfiri dakrope be me ko boti asata ngwa bi kura azuka ankasa no woni ba bi on mpo enko fa asem mai enti wo kope den ewo fon no so me nkan se tinchina obi wo yira won twempra ne yira chi but phone no ekum nipa phone no dia kuma ya dia pressure bre nipa hwe me se champon wa wade anyinu wa wade mra sem okan ya meti wodi na mehwe no wo si ewo so obu wa wade no na sa wade no so betimi agina cha on amfifi mu pi no ehun yi mu firi ho na experience ne ye tete awade enu nti na ye pensu yi awade no anyina no kewe ne ho ha wo si ma anya bi mu okọ simple nana ya me yama girl no me ni no si yetete man ya kasa kire menti man nyina ntie hwe so wanyini wa awade na adwene mu abia nkwase asem wonni mejai wade just like that chese nana ya da bia ne onyini ni ye nyina ya tena ha ye ka nana ya ne be ma so hunu so oba we ya adwuma oba so hunu se be ma ne ya adwuma ansa na mba ware ama ware nana ya on say ye inkrasesem ukunu fund ye ugide ye course ayede by force sebi bi kura so classmate bi kura betimi afrend si so enkomo awuni ni dinti tete enkomo bi wonu ukunu hofo no ne ho ode kwa adwuma na nipa ne frɛ onum sɛ ye wow number nti wa sha se di efene a no emu awade nana ya emu awade nti fun we sei sebi so be wonye da pafo ene oye nguase nia fun yam fun no ne bo ye sei eya nti de kura wa sei okunu bi kura adwuma kona nsen a de ye bedi na wo dwene ho de abusua ni bedi ene wo dwene onya fun asem etu ntimi nya adwuma ento fun 100 cedis ne 200 cedis ne bi anana ya se say die ye nwa ne say se say die awa nesa wade no mema bebre wu ntem nyina no eya aware kankan ya aware fun bia dudu na akontia na me ya wodanya ne anopa na natare gu ko tese onam plan mi sia pani mo se upeto onyini cha uda sorry abda ho be 30 minutes o se wan na crunch 30 minutes wani gusu na wo plan ene me kwa ha adwuma o me de niam wo kwa akoma wi o so plan ni nyina awie ansa no asora ko dware o chi watare a so ka na bitu a unim ba bia wo fa ba fo aha nipa o na na brampa be ma kura fo a o mi aso mai na wa yese o wa chire twi no kon wa yese obi wo ho kura na wo hye da yese obi ka so ohwe ni kunu fo na wo hwe so no wakata na ni ba kwa yese ai ntu he na nani we ya bro na ya nyame anim yanka no kranchie nipa bi fo no ebeboa ye ana meboa ye ebeboa ye efa ba bi ye efa ba bi enye na de enye ne se amma nipa bebre ade pa bi afiri wonsa amma nipa bebre ade pa bi afiri wonsa abebai onya abotre a ho se be mpratwe ne de wo ba batwe bi kwa se wo kunu no no ope oba ne to be ware na ho na yanko onya zie wo me kra me experience kra no wo de opa anka sa abre na wo hunu message no ke misa no yiwani ubenya no uwia me story bi na me mfoma no nsi na ya ayi awuraba bia o Central Market oni ne kunu ti ne kunu magazine me pa cho first case ni na why won kwada na ya wo won kwada miensa be me o magazine adwuma asai adwuma na guo eya wo ba magazine kra ye ntɔhwe oba no su kodwoma sebe ahonkeka no de ba na se ye ano ye na adwene se eni papa ni nya no ntena fie preko so obekɔ adwuma na niema nko yie no obi anim so nti wotifie na nkwada na no pa no ɔno no bɛkɔ ntem
no wa ha mo mako school o mo post school no mo ba aduane be ma no so ye obi anana ya onim aduane ye kakra eti nana ya ni nyina ko wie se no ye adwuma se abeba na kwa no agya niska kwa no agya niska no on so won the girl bi ana o magazine no ne wo nti ya chire maame ni kodwomu a no invite abeba na wia no obafie awade mu nsem basa ne bi ene de o so awade mu a wo ma wa adwene nyina ensusuaso ade banti na meka wi nana ya nti odoba ne bafie fiofo mo haida o mo high flat o mo haida ne hunu a no maame bo mabora ma no so mekunu de onye sa na se dwomo mo gigi susu na otwe bia ne de amaba akono maame ne na gigi nti se de aduru ne su fiada no e wo se nko beje no amanti memne da na okoye no obeje onso ejeska no ofi nti oso obotwi ya wia no ebefa obaye ane bedroom oni ne kru bedroom ne kru na eda obaye su yi buatopa jenje yakata ban obaye duru wa no san mo ko drop nko yiska no wankasa okọ kwa dwuma kwa ye na dwuma tam so so oba nu aduane odi ne kru de esi ni wo ye ne ebe me ti hodi obedi nani atre ne kura na odi bo ade ne kwa obaye mfi no omadidi obi akoda ade chesa waye ne sa ba bosome be me nyare so ofon be mana yare force ya wo ye musa na hwe oba ne tu no hunu hwe se bi no se maye hunu hwe na afi be mana digwato akoto ayimfu bi anim yampa na yere chew me yire na mo ne nkasa mame na me pese oba ne bisam na nka me ka bi wo me mu kire no oba na misame ana ayimfu bai wosina na me de ache nka me nu aduane mani ne bi to mo se wose fa che no enso still na obi ni mo bitrim o de ache no ama be ma ne hunu se ye wo nipa bi ho aye nya ne bone sa hwe se wonyini wo sa kwan we so ahụ nana ya eche so watwituo ato de abo nipa ne so wuko no e ma ne bebere nim enne wo watie story ya makan wo de oto awade ase afa se nante wo no be ma kwa ne te no so ye nipa na so ya ho so ye nipa bibi be pushi no ama obeye mre wo wanim te se wo hunu tirim se mi za tempo ye tie se ni tirim adie ne hye se de ne minim ti wo twutuo tetia onkume yo eti awade no sana bema so baby ya opafo ani to form na ye di na hwe na hwe so na ko fane koma ni awade ye ani heaven ho enya force eti ye nyina ye mfantu ye ho fo na ya awade no fo no abegu awade na awuraba no onyini wa awade mu onko no nko suan tete ye from da mejai onko simple da bi se nimfie no wo he nimfie na ho waso awade beta adwene na da ne tirim no esua onko ni ye mani nyini ansa no be ware nana ya medase na grandpa medase pa obai ma betra se na afie mo nkomo medofo panet sen ye de radia se ni efra o sen e from Rose Enin e pa che ofrin na bai but you see ani me free poku krom na bai but me krom an sansa de e agunan ya krom yes e na wo diska bi ba fi abecha maye eni amu akwanya se betena se na che maye e de na asie mami wacho de odaro mami ba ha enya bonu mse me mommy case bi na me de Abraham no mi sei na se me mommy na adai ufri ghetto na eba na so we ghetto for ebro for ba kono no mate for no father mommy oh wonko eti omude father enyago father wo ye mate ni bone kura wa se father uba eja o ya na di bia ye serious ada de bone na ma me de di wo wacho fiti bra ye wo me ba asase so mani entwa me father so da oti an hu papa da wacho da bi sa ada e wo me abra me ye ababa won me de me ni bibia ntim se 3 months muni na me frɛ me grandma na me bisa always me bisa me mommy etwe se me nto madwenim na me father wewu ache ti me nto madwenim da bi se dia ono so me bisa na won kamu no kre enkyerem no eha me ti 3 months muni na me frɛ me grandma se
de bia no me frɛ me mommy na me bisa no me fada bisa no aba me fada nso so a na o ka difference story say we wuntimi nto ma dwenim na me bisa me grandma say fiti bra ye wo me no ɛdeɛn na ɛkɔ so ana sɛ ɛdeɛn na esi na me grandma no kyerɛ sɛ ye wo me abra ye atumi din no ɛmɛma miɛnsa na ɛbaaye sɛsɛn sɛ wesi ne ba ne wo we se ne ba ne wo akora ba ko mema miensa na abetwa ahia eni abusuafo record no nya ne na ehia ase o what is 30 years 30 years ago na si bible mu kura bi si enti ne asi na esanya nwanwa akora ba ko ya wo no mema mako miensa betwa agina chinchina atwan mebanie ya hunu papa kro de odi die ne ba nyame nhia no to ankomo bone so enti abansa na be ye ntokwa e pintin ko me mommy no o de hye be ma ba ko but abansa anem se yinse ni ba ye no okobom be ma mienu nso aka no okobom mu mame onya sure se wo ba me che japade bi ofie ne wanya bi na okeka nsemi but o de bi on che japade bi ha yenu aduane bi so ane ya mawo ehu abufuo but o de because abaya wo 30 years amre wani ate wo ba betena national television so akeka nsem kese sei no mitiri mu nteneme de na asi ankasa de na asi fie mommy esi fie de eno ana wo kan ipacho hane to aso e enti aba ne sa no na misam na me grandma che say mema miensa na eba me wunti na be ya ntu kwanti mienu ne ye den ekoye omuje mu no omo ye den omo ekoye na me grandma so e che say mema mienu na omuje mu a omo ekoye no obaako oseme pa enti mebi onu mom na ebeye o papa me pacho an na se ne ekoba no so be ma me maame e de hye no be ma no wewu na wunu so owi no so a wanhwehwe ebuhie bi ekira kwan bibisan se me fada otu midin abra wenu ye wo me na ye tu midin me fada o ma midin ana na o se o ma midin na bisan se din ben e na me fada e de maame o kire se ni wiefi ache ntimentu ma dwenim na ne roseni no munya ne he roseni no kire se abra me grandma ne kire se abra ntokwa no esi ye be ye pintin no iti na eba ne sa no edin a papa ne de to me no ebe ye ntokwa ne nti obi wo mu na agie mu no nti edin ne de ebesi na mo nkai na mo roseni na se edin a wo maame na de ma me grandma mo e na wo de ma mo organize edin no de ma wo se eni edin to organization abemo to aso e nti eba ne sa no na se de aniama etoko no ano eyedin se ebetumi aba ne se yawo me fiti me nkwara abrim na me fada me ni kosuan ye den ehu ne da enti mirbi me na me mommy kire se me fada no de enti eba wo mo mpratwen ne se na papa ne kire ade wo achim kede na oje transfer e de ba aguna nya akrom ho no de be hia me mommy nya mo ne ye den one ne etwempena na mommy oba we hia be ma one ne etwe empena wambi chese wambi sa be ma no na busuani bi kura mpo na bi bisan senti papa ne ye friend sen ya o se ye friend teacher kwabena so enye but na grandpa asemwe no se enye ne na si wo wiase o na me ka sa ye pen so na fo aba efitete wo hia be ma woni suani wo so ya saman so ya die no aso ye teacher kwabena no ahurasim na mo kosa ehun sunsun na ti anim yo tese e ben den tisi anom bacho bese obekire me fada o ma me mekire o be makro me bacho an bayan nim gwa sesamo ne kure mommy se ya wo akra ba wiase amana nya mfi aduasane na baya ne na mafe na ohwe ne papa wo ma me na da so yi ne bacho an blacky se wa e na so na ada ne nsa so yi acho ni mpo de me ni mpo mame asa sister wonye ne ma me ni ba kokora se ya akra ada ne nsa so hu se ya wo ana senya wa ba so yi picture no so brade akra ne kokko me de me akra no ada ne nsa so ne kokko so yi usa na ya kokko na ya kokko na ede na yini
mesra momo modian na munya maame no asem no ne tenten etofa bomu ane se maame a woti we wo hwehwe ne papa eye simple enti o maame mekire ye ne papa na hwiei na bibia nkodadin na asem we no enye nika ba mesra otena se na ye hwehwe akura yi papa mfama no because ensem bi sei no me ka se ne mremu na esie na se sei nso de ba emu oya o emu oya there be ba tuntum ne bi dide bi achi eya so obenyini pa ba wiase na o papa nie na afa no adane hide and seek ase we ase nye we nye we ba e bia na me ka se ya no so obo onyim na nim no kru no ade na me ntiase biem me kura me nyini nso because ade we no ubedwin se we na ye first but bia second person na obi wo ha otimi kwa wade ase obefa nyin se be ka se be ma obeware nso na bia ne boy bi na nti maame no mechim on se oba oduru se ya eye bibi na asie nti no wo papa we na fom bibi na asi nko metra nka se na me bono no so aye na adwene se de asi bia wo nka won de ohia na bibi na apia sa bia wo de ya hwe wi sa nkade bio obi a na okoto eche ekulak ma nti anye ye be cho papa na akohwe yale na se wo skare de edu ho a o mekire yen mi ni ora nya ko ya na won sha opa na onye okese ena awia ya de ncha akase be free Dr. Ba after enya yaman ya hwefo ene atiefo enyina dani dan nya nyankopon ya adom no de da we edum yese ya eya na ya apomuden enho asem ane enu bedi ho nkomo yare a atete wo yare ade wado fom yare ada na kranko yare a chesa wo ye ho hwie enye ye no eno ana Dr. Ba asem no emeche na menka nche se pomodin na tu Amerika na bra ya so ye ho yade no ebe free wo so amwanya afa hodie ye number ye didi djuma no be so obeje eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 wey eye Dr. Ba number ye didi djuma ewe aso eye ho se wo hwe Dr. Ba yen ye kira kwan a ye wo Kumasi atonsu agogo aban hospital na wo Kumasi atonsu agogo no na chi ana Dr. Ba yen ye wo afi enkanso ye wo Spinters Road 80 junction ho ehon so ubehu Dr. Ba ho da bia ye kan ye ka cho se udompe no ka sa de eye Dr. Ba na se ya baba wa bi wanya mfie aduasan kron ne spinal cord amana ka fom na wunim za okoye no doctor ka kire ne say oye no operation na eye 50-50 ontimi kura nsole bi mo ni wiase enti opa wonyai na kuntia bibidro no mfa na ni nkira Dr. Ba ho Dr. Pemu efi say wanya gidie say Dr. Ba betimi dia haban ede asam sa ababa wana ba yeguso a ye di ne ho dwuma enche ebe ya dance die efofro enti ye kaka se ho asem a enipo bibiri ntimi hwo titi ukọ abroche ni amono ne pa na hwa abrofo na enade hihye nipo bibiri ni paduam o me ya nka o manye nka o mdade hihye enipo bibiri ni paduam because broni no oni aduru asebe opra na nye ya ade wo so ye eye dade na wo so de kaka se ne ho ana ne nipa bi ede dade be kan kasa hu bia ahoto ade ahoto ewo wiase no unhye de se wada no robot wa ne se enu anu enu nti Dr. Ba se emre nyankopon aso ne da ya wode ahaban abegu omayi mu a wode sa dompem yade de awieme no o kasa se wakonya nkwanhia bia kan wachi ebia wode anya nkwanhia ade bi ebia mmiri bi atwam kwotehwe wampamua ana din kakra na aka wo spinal cord no enti na yese wo spinal cord no achim kakra achia obi nso de yese ebia frotena bi so obi de yese awewe obi de yese mu abiebia ni nyina ne kabomu a eye spinal cord na wo yade wo mu ena awie Dr. Ba to ne nsa afra wo se ye ka dompe aka kase se be wo nipa achi abroni se ye spinal cord no wo de ba ya so ye wa ye ja ba to so a ohaw bia ne amane bia wo mu no yankopa da wo ma ebefiri ho ama won so wanyamfa hodie ene dompe sam a ye ka nyina ye obi ne hibon
wo dwonko no etimi rere ema wo nante a na ye wo ya etina obi beti o across na de obi na ye atomadu ana ma dwonko yi eka wo men kakra menu aba ma me a wutie me eye ya de ebeba ama dwonko aye wo ya enti obi ana dwonko ahya ase eye ne ya no wantu ho na mo a edabi wo abesori afim paso se wu sori no wutimi nsoli biem no wabubu agu fom sebe wa ye bubu ani nanso Dr. Base wadwonku na mo wabubu agu ho wadwonku na me na wutimi nante wadwonku na me na wonante kakra age so wotena se a ni nyina age so de ba ya so ye ho se wabubu agu ho se afi no wadwonku na sha ase ye oya no wo de ba Dr. Ban yan ya so ye ho a ye be hwew ama ya de bia na ma wadwonku no sebe ariri ama nante wa ye de ama wo no ye be boa ama ni nyina afiri ho ana ya nyo wadwe se ya kasa ade na riri a ebeda na aba de wuni mo ni freni no si de minimo ane se mani abie de wuni mo ane se yesi wadwonko no ho ato e na Dr. Ba pese wo hu tiawa enti fabrai ho na obi a ne hibon na dwonko ya ne ya no onfam na Dr. Ba asoye na yenhwe no ene ube obi betansia mu sun bobra misisi ya me ya ana sisi ya de defo sisi ya de we de da be na beko ye amansa meboa me siade ane bekumie jime wanye sisiade we de no ane ko wom mame wo wom frɛ wo se fa sisiade bra sama do da bi ko frɛ no enko ne enko frɛ wo wom aho pens na wo tie na yade ba obi obetimi ahwɛ won eye Dr. Ba enti ne krom obi ani sisiye ne ya bia obetu anamo se wagye didi na ni che Dr. Ba ho no enche wo hu anse ni sisimu yade nyina akɔ efise wa haban bia sabe ye ma woda oni de ateta wusisi nachi na fe ya mo da be 30 minutes pe wo ba sole no wo ba wo se wo pens na wo di efie ba ye no na ni nyina na ye den ekọ na fe wusisi ya de no efiri wo so enkakrakra e bi obi te Dr. Ba ne a na dwinya be se Dr. Ba de me ye de ache dada dentibe da ko yen ye se ya de a edi mfie wo ha a wo frasase su mu ye na ye ya de eye titi nkase mu dompem yade de wo de ba ye behwew enti obi a ne kase aye ne ya che e bia ono ni sisi na aye ne ya che obu ani kotodwe na aye ne ya ni kotodwe na aye ne ya che enti ama na ba mu obu na adwi nyina aye ne se we di ache manu nu anom matonro we di anko enti ma me papa minu aba wuche me enti udu kotodwe mu ya ono e ko wu ana na what di 60 years e bia na nyame de 40 na ka 100 no 40 no would depends sa na one day crop pains na ya de ketwa na wo trans 40 years aka ho ma me enya de ketwa ana nyankopon esa so obo nipa no free say ya de beka nipa no enu ti no de ahaban edom yen enti na wo kotodwe ye oya kotodwe na chia wo nan eye dede ekeka wo nante ena obi kotodwe nti store kura wo so okọ edwom wo so okọ nyina waka dem enyam se ni kotodwe nti mi mfa nsole nante. It is one radio no amfa ma Dr. Banwa enkosi da ba na obetimi anante gise ni nyina no odu ani kire echamfo pa enyarwa nyina bedwane ho ama yade no afiri wo so ene obi ho a ne ha oni na mane nyina yesasa obeto se me sasa bro mi rheumatism yi arthritis ma me awo baka kre bia afi na ko na wie ye me so emfa wo na no sasa bro ni nkowura safia ye komu da bi Dr. Bansi sasabro ewa aduro rheumatism ewa haban wa Dr. Ban ho arthritis ewa haban wa Dr. Ban ho yesu obi hututu na hututu oni nyina no ewa Dr. Ban so ye enti ne obi na aposo ye ya obi otwa ne konwo ntwa obi opagya ne nse mpagya obi oto ne nse nto obi ode ne net ya na aka wo no obi ni dompe mu nyina hwe no me se de ye ka ne bebrebe nyina ne se ni nyina atwa hia sa wo de beba Dr. Ba ho se ye wudo mpenko ade eye Dr. Ba ana nyankopɔ bo nipa no on se o hyeda di no ma bi ba nipadua se emmodo mpene ho bai ti se ka asom ne na sefo no but nipa ko nanim na no ma bebre firi ho enti na me nipa bebre dompe enho adampan panimfo se esie nso edampan aboa bi ayedan ewura mu bi enti na obi wo a ene wo be wuso ne dem kakra bi a ne nan eche akra na dompe mu abu ni dompe na hunu ene hye nipadua no na wo pa haban e bebo dompe ho bai ama dompe na gina ye ama ho ayedin a wo bo wura Dr. Ban so ya ye beboa wo ama wo dompe atimi agina ama wo so ho ato enti na de ye ka kire obi o tie ye se
afene ko na wie ye wudompe no kasa de eye Dr. Ba ana de ye kan enye sika kakraka bi ni age wo sebe wo frɛ ne ye checho mu abeti ase de kuta bi apesa wo de sa ho yare no ye nchaage kofa webra da bi aduro no oje na wokɔ na aboa wo na wunya sika no ato aso ɛno ɛna ye Dr. Ba ensa no adwuma fisi epese obi a ho to no ɛwɔ asase so fisi onwumto ni bi to nwom ɔse yade ye ya mama obra na free yade obi benya wa na free yade enti ɔse bi wura Yesu yade ye o enti se na wotena wo bobo yade ya abra Dr. Ba wa udu ho abo wantu anamon wa saa nwumra wuto ni nyina no ɛde obakɔ asamado fisi o yade no gise wutu anamon eba Dr. Ba ho enti obi a wodompem owo kasemu yade se mu abuo se friche ni nyina no o de ba Dr. Ba ho a ye behwe amanakɔ awei stroke yade tete nkrofo a fabra Dr. Ba ho diabetes asiche yade ema nkrofo nya so fabra Dr. Ba ho niema sugar no emede yemaw afa obi osa yamkuro ana etete no eye Dr. Ba etwere yade gu nkrofo ani mu asepa na so Dr. Ba se wonya gidie ba Dr. Ba so eye wa etwere yade abibiduro betimi atu ase obi anya adwurum hawo ename kasai o twese kai obi die to nwom obi tete nkrata obi ye no ma bi ansam fata adwene ne ho ya aka fa ne bra Dr. Ba ho ye be na duro odanyane a obehu sa adwene no asasisi ne ho so enti na wiai de me ka che tiefo pa wo tie de bia ne se tu ya de ho na mo fo ni che Dr. Ba ho se o ka so be nso nchenchen a enso de nka num bi da enti ni duro woto anum anchi e ma ya de nka wo so Dr. Ba se wo ya de mfiri wo so a na che se o mfa ma ya so e ho je number no na fe yemfa kasa no emra awie ye your number is 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba Ewokumase atonso ago Aban hospital na chi ane wo enkan ye was Painters Road 18 junction ho buso bia sa wo Dr. Ba awia ye di nkomo afa wo yade ho se ye dompem yade ana yade bi na akwatia wa edi ba kwa sesi atwanhia ga na ha esa yade eya ba bini aba fefe nyango papa so no shapa medasi pi eya nyagro medasi teacher ya medasi pa medasi so se obaye abusuafo sese ye hwehwe obi papa ma no abaya wadi mfie aduasa enyini ama nani ate a wasi abrabọ kwan mu awie bobra afei na sese ya announcement dia pene papa dia ma no mesra moma ya momodi ane maame ne nkasa na sese ya ni abre awie ye ko father hand ye ko akọ hanti akọpe opa maame tena se tena konwa nim tena ha mon fra maame ne ni nkomo wae me pa chawo wo tie me wo hwe me sa brei na se wa wuji hu di se konro abayi wonsa no ofema wo bo konro mi ehunu se yes winim konro bo me pa cha wig installation abayi mayi ye mudi ahodo frontal no ne pixie cat eno america obisi pussy cat da binye pussy cat pixie cat me pa cha winim ye wuji hu di a me pa cha aduma ye kuo bi a ye frɛ no Linko Wigs and Beautician eno ameka kire onipa dodo na afra yafa wono mu aduma titiri wono mu a enimu mo wrehye no yafa wono mu aduma nti se wunim se wuji hu di se wodi etire pa ye mmokon ro ye mfa wig nhye obi yenya wig nwene wig wuji hu di a mesra odi ahomai na menkyere obaabi a ye wo neto ayen 0541 534 328 0541
534 238 Mamemfa we so nka ho bia na ohia nkyeremu pa 0598 830 611 0598 830 611 mepacha mekacha onru asa ye wo Breman UGC Asabre Junction ena ye wo ntidi ana meken mesrew wa na wunim se adwuma ho aye den enti wunim adwuma ya we master no ni ho wo kwa me agya ho ama na wa nsoso aba ba ye boss ni bi na wa ye adwuma na kama adofo nom Sompa Achade o mepacha o afi wei Sompa Achade ye gina mu den na Sompa Achade de wunim se wo de ho hyemu a wonu ho da ede na wo a wo de boa ama ye nyina ya ka bomaboa ma akunafo enso asere ene nyanka enso asere mepacha wo de na ye aduane na ehia ne se da ho a ense se ye mu mepacha e ya atade e ya anwa e ya na mepacha fabra Sompa ha e wa hwia ye begene ya dawase na ya bompa ye pa e de ama wo mepacha wo boa ya na ye nso ya boa ama akunafo ene nyanka ani atumi age se ye sika nso a mepacha obomoden a nefasi ahoma yi so fama yen ahoma no mebubo ne yie pa de ama wo 0598 559 802 0598 559 802 edi edaso no eye Terra One Media anase Blessed Foster wo disi so a ye behwe yenyanya no ebi ase wunsam dɔɔso na minim se enei abrabo a ye boyi mu ene ekoba sa obetime wo na afa ye hunu papa 30 years ago nyina na wo ho maame ba panyi awo ama akwada beto ho obi ani agye de Awurade asio ye de Awurade asio yen kwhwa ye ba beto din a papafo nyensa yomuti we se meba ekobi akira abusua timi akuchire din kakraka de ato ne so na na omunim se obenyini abebisem meza champion kan bibi fa ho na yen kwaso anfrefre no oze sa case ba ko da chire okay sa na se wa woti an ho nsam do so da bi ma mete ho bra ye pese ma me ne yenya ne bisa no ensem ni mu nana ya medase na asem wo se de me de ne me kan se aniwu asem no aniwu ensem obi ase o 30 years ago no ne wiase ne ntise oba no ba pimo na ya ye ka se kura no subanya odaso mu no odaso wo basa sa na ma mi musa ibi je na mafra na manafa no wase sen oton aduane obefra yen oyecho uma me yecho ba Mr. Champion de kasa enti no nana ya wa hu say 30 years na wadi mimomu de ehia de because se wo ba be ware kura ibebu sa se o papa sa ewo hin eye enumunyam ehye but maame no ya wo wu eba wese no mesini pise onno ne ba no onno no pe akora na se wo hwe akora yin komo ne nsem bia wo kana ne maame ne ho adaje ame kura de ame nwanwa se ka wo bata akofa sika ediaba enam ne maame so ne sika ne kura no ashe Mami kroya wabo akode ya brand sun enti na me bisa ne say adam mami ne no aduane a wa ama no wo che Japan na se wa ya ade ama na hye no mami no che say ekwan a wode akwara we afa so no enti wo nka ye rekwa se bia nka onya abeye 10 years kra no empo na wodi sa abonne ne bia beto hwe nanim a wo mami no be hu se mempra wei na akoda yi wose no enti ka quickly no nanka wosiesie niema ye mesu ya rebio wonye nadwene enti no wode ba say de ebia ne Awurade ncha de na wakoko hu ne papa no ne mo ne be ya me ya ne say ebia obehu ne papa na ebia na nka ne papa so bi kwa na wo yare na okoboka abreye wonya no so emfa so
Why be another shebre no dia. Enti ne ye kan say wo so na say ne wo se no no won kan ye wo yesikani. Yes wo won kan we. Chese na ne papa ye no no. Ne papa na ye wo yesikani ne wo no akoda yi se no no wo yesikani. Eni so yesikani na ne se da kru bi obeba wo mo ekrom no no obefre no ama naba eno so enye solution. There be na nana ni nim sese ya de nti na nana na amoa na me na hu ne preko no yesikani ne sa eno na kire sen. Enti no na sem in fact areho kakra but ni nyina ye ne maame no na me dem se wode aba se de ne bebia ya ba ne e be kro ne bebia no nyakopon e be pagya ne nsa ama ne kura daddy me da ase me nsusu me da ase nana abrampa ene de sese no ye hwehwe sister yi papa ama no ene ya wada obi papa yira ya ye pe no den eme ye de bi ba wo nana ya no kre ade we sei nem nim se enkrai ketue ya bai na adi moja bi hyehyehye foforo ne ade a titifo ni nyina se krofo huri si mu ache 30 years no ebi die 35 ebi die 40 ebi die 50 obi anya 60 years afi no hwe no papa 60 years nene sana baby want to say obi hwe no papa e be da fidie so daja 60 years wa nyini pa o hwe no papa nana ya hwe mame ka se bi nkire akura yi mame na ontie ni yie okay waye mambofo tie odi entimi ka san so oba de ense so ye yon ho sa etoto ho asesa ensempi etimi kofa mema miensa no mo twem prate time na nyimu aba manipa awo apiem eni mema miensa na aba so mo ba ya koda ade asem na ekoso wo wiase hwe me akra iba wa ba no de enti ame mani ambra me ka bi no aka ma me no zem di natem ba de enti ame ka bi no sa akra wa hunu se ne papa na ne papa ewua ne papa nchikafo ho sa enti oso wo hu wo mu sa na ye bisa so me papa emu firi mampon me papa mu flash town no wa kire ba bia ne papa wo o mu fie de me ya ne se na obi hia wa na wo firi he ho no nipa no san chemu ma wo se wo ma me firi he wo papa firi he na papa firi he asimi me papa ebesi ne kura woni mu papa no wa kuro mu mpo nipa no kura ba fi o se bia na wudi na na ya hwe akura yi nana no ma me ne sebe me se champa wa ni ma bia ni so o mo mpa akoda na sem so mo pena sama o ka sem we si ye na ono mo kasa eyiye kire a emeduru ano nka ma kire ne ba bia asem na wo nyina sebe ma me ti metoto eko tutu ano ma me kire ze dia ano mani se ne friend teacher kwabra just like that teacher kwabra nyansa be na o za zemu ene teacher ni bi o de kwabna bia anso ene ne bani teacher kwabna bia anso are ne bani e se hwe na ya zemu hono mo a wo hwe hunu ni ti hu ne kon akura nyina bedru sa bre pese wo hu ne papa edi ne sikwa zo be chenza o papa ni nana ya edi ne sikwa nti wo ya bata ono anyem ye no wonnim be ma wanyem wo se mete wona me yedin a enye bibia se nasem no nana ya mu oja na wani na wi afi ni ya o hwe o papa wo so hwe nana ya se hwe wonnim se nana ya hwe ma men kansim bi nenne wa wo ti obi amfatu hunfo be se champon onnimasema meken se uhunu wo papa na wansum ni ya me na nhira wa wabra boya nkoye na nhira ba je se na de na no ka asem ayema ne babete na nhira ba eye ja ne nhira ba takoda yi niema wo namu a ofiri se niema nkoye wo de ba na wan wo de ba na wan ebia wa tenase adwene hunu se ebi kura mi hu se me papa ni ntina niema nkoye eti mami ko hu mi papa suwa wu kura na busuafo wa bobra bi kura obetimi abo an suwa timase wo kura na busuafo ho na ya wo de so ho so ni ho mami si wa wu a tira mi na busuafo ai na me nko mi papa ni ho to papa wo de de asie bia me na ye de adi mi gya chemo mu nhira me sakoda won ne ho a obedi ne ho afiri ne ma bia ho fam enti abata ni bi no sabe na ya bi nsu anyansa ebi nsu anyansa o ma me baako o papa bebre catch bi di pom nyumi e sane manase mo wonyumi am fasim na me baako o papa bebre na ya akola no wan sane mami o say at the age of 30 years we are virgin ai mami bra entwe hu mfiri bra virgin me chipini
30 years we virgin. What here? Kwa sorry pa. Be ma bi enwura mu da. Wo hunu be ma da. Mbacho de bi me. Na wo ye adwuma ben. This year the construction work and am ye ewo pokukrum sesi. Oba ye construction. Mbacho me ni edin am ye adwuma. Because wo buy mommy no. Ayesa akata ni mommy na mommy. Na se wo si dan. What totals? That's in the fiance yesuan yenya ye de enye. Oh fine. Fiance yesuan. Fine. Why are the entire currency? Na obi beka se senka 30 die. Waso brabo awobo. Na ene nka hwewani mu na unhu papa obi beka se ene ejama ne nka adan na chenchena atwan. Wo de wo se yenhwe papa mfama ho. Mami, bacho nya me ba ne se abrabo ni nkoyi. Nyema nkoyi. Bacho ane. Na wo si sunwuma dodo se na waye. Bacho minye. Wonya adwuma bia ada. Wonya aboy nso da. But when it was me pet, but me shame me. Mema ne twema ho. No crap. Mema ne twema ho. Nti o mu hia de ense no muta ka kire o. Me say wishiam na se wosi me pena se me mpewa makasi weni mpi. Straight say me bia mpacho me nti mema no ya o mu hia wa akokoduru o mu nya ne nsem be sa na o mutimi ka kire o. Se o mani ji me ho. O hia wa. O sister Wine, sister Rose. Sister Rose me ni ji ho. Ana oba Rose. Mpese me no tina. Ana owo. Mpacho. Honestly, enti no odampan ma me kan sa odampan eje tunsun bia nkata ne so enti no na amma nani abenti yesre pa wo munye ne mo na Abraham professor na aji nana ya medisi no sede ye ka no maame no onhwe na won kire ba bia akra ne papa wo won no kire no hwe nana ya hwe intensi o akoda 30 years se media memfa dem aprada etimi hwe wo bibi si nani so what ya so abuza no kan wo si nani na ti obi ani ho mete pa onu pese okonani wa abrabom de onu na tu ni kwan ekopɛ sankremofo kro ebi so okopesika ba fia ba ye bibi enu na kodi ni nua no ko first ka ba ya kodi ni nua no bi o chese o man ngongonan etina na ya maame no ozo okro ba so a aguna so dru station bay eyin no ya duane no IBJ still na maame no mountain nka o mekom ho afede wadum phone ya me show for maame no picture to so my aguna so dru mekom side o e ho na maame ya duane e ho na sesi e ho na ya besre abusuafo mesre mo bode mo hwe picture idi mase ani na ho picture ya che yenya na current picture bia na nka obi mpa maame man at least one na beti yes wo ya choba one na beti ma yen say ne papa na say wo hwehwe ne papa we nya asem bia ma ni wo wa omo de nsem bi hihye omumu na mehia no ba ma no onye ba ma no ko de me fa so tintina atwan me ngira akra ne papa sa de na ma ni yenyai na ya he unu say omunyai omso omunyai sa akra yi wo bia onim onzo obusa ne say ayi gato no onim ho ana onzo mommy ne gato for style na ya say ko esafu ni bia akode brantan atwi fom kane maame din wa so mi kama ba ha agane se me ba ni bekume dia tie na ya o se wonu bi da won ti de ye ti aye ni wa ya kan se hwehwe o ne papa wonu de nji o ne papa wo so wan nanti abrabo wo hunu se enye na ja na sira ba enye na na sira ba maame nya na na wuti choba wonu awade ani akwan ne nam no e construction wo fe no so se de ti total won sue se de si total awo kura sa na 31 wo yo na taas wo to ade okuntu ayo sisi na awo sisi ko total ya na be di anyima wo na ya enti maame no mo wonya de a sabi ebe me na tre e wa asante memu ana Ghana me won tira kwa be dia ne papa wo se ne papa wu ne papa wa bisua na ne na abrewa no wo so yo ba mwa sa abrewa no otivia onzo kekeka anyensem wo na na no nti oni fon but on ni ku no wo phone ni ku na wo phone na nsem keka anyensem wo beto na nsem a kire anyensem wo to onu mpo ye me grandma pedi eke be si obusa ne se adan na onim na won kire wo mo mfama no onye na anyensem na abrewa ne to me se mo de mo mpo abrewa ne misa no akra ne papa anyini
wonya sika e won kran a we ne hwehwe be na kedin asem we di emu na ho ma me kra ma wa busu afọ na ya nya mfi aduasa fe na ye be ye poster akọpọ papa dia ma adan ye na ko print na dia ya na ejesa ye kwa na biboy nim na biboy ye anofo nom Joycam Roofing Company Limited se menkai wo se nyame bibi wo soro ntima ne nsanka ne nyina ye dan a wasi no enchanse papa ne nua pa eguso no me pa cha eye Joycam fo na edi hu dwuma enti wo de ne nya wonom na eye de a hye ne nso ma me sa acha 5 years ebepa ye hunu na de ban size bia wonom de beba bebo so e de ama kala bia ope bia wonom be ne sa pepepe de ama enkran wo ho ye ka so anso ye wo hokuma se tachima sunwa ne temale boga wa ye wo hokuma se ye wo sokoban ampam ye ni police station ne di anim hwefre yen na ye mra meye bibia estimate ni ade nyina mfa ma 0540 125 816 adofo no bo wani tia say women of faith fo nyina ye ne men nyina ka bomu a efiti anopa nonum kopim nonsia TikTok yi me maami ohini ni adazo a wo ye mpaebo eboama ema de wonom ho efiri abusua nim guasie mu me pa chew won soso bobi na me kai wo say memene nda ya ebe ya ye nyina ye bonchenku ni ye hia ewo kwahia dan ho me pa chew se ne na no ye no san ye kwaso aye no ene na no fascinator yi na mo kan se de ende be chan canopy ye ba na etwifo mo nhye dan hunu ye nsa an mesrew kan ho fa ho bebokuo yi mu na animbuase no empa emfiri wo so communion wine na afi communion bread na ye ade a wode eba ye beba be hia na ese fasting no ye egu no a enesa medical ka che say me maame ohini ni adazo a won na agi a wo nyina prophet pa ana odifo pa nso afrin kran me no ka say waba Apostle General Moses Osei Watachiman wono nso ebeba anyumtofo no Minister Audrey enso so ewo Trinity Presby ewo Tachiman ya wono nso eba Minister IBJ enso so ya ye diemu oginemu obehu nyum Minister Depa Ruth wono nso so eginem wa mabia eyade a waye ho pa Gino pepper and onion mix ni enie won say abra mesombi ana me de sede e de ahia o sanse kane tete no e na ne ye twe ayewa ne aboduku ne ye twi ne yabre sese itigum eno anu o kanum ade mu ni gum a jollof kama o kanum a aye stew kama o kanum a waye nkwan we stress bia eni ba bia je wo de Midima for Herbal Hospital Dr. Time Daso Konakotia dance ya etwaguo yade ahodo a doctor for bo akire nyina Midima for Herbal Hospital eho ene kokopie ya nipa etimi ade won ho enti nkasa yambo yade so tumirika konkran poku ase mayira kumase ye wabu akwa agogo ahome na frɛ yen na kire wunsemu nyina fa kire yen 0244 774 282 3P garlic mixture Piwak Natural Hair Limited and a day garlic ya drosrum ku say dia bedwa so me pa chawo yade etete otie me pa chawo ya hypertension so wo hia bi sanso na oba okwa afikira ya won ko a wo hia bi asthma kese amroso stroke titiriti stress me pa chawo ni nyina eyi e de afiri ho me pa chawo duro no hu akono kama eho ne ye kokko toa ne nso de ye toa pa ehwefo ma etimi bo wo de ne ntisa na ese enye papa ba bi eton no otunro me pa chawo duro ho a wo benya bi fra yen 0248 928 824 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor me pacha yade bia fakọ Lawson Herbal Center sanso so na wo ye be ma pese ogina wo national board adwuma ne ma mo apiafo me pacha Lawson delay man capsules no eno ene adupa be ma uhia Lawson law care so eboa eyi namu yade ahodo ni nyina de afiri nipa so me pacha Lawson Herbal mesha de wunya bia be hunu say immunity no se wagina wo na so pampe ahome na frɛ bra wo pebie 0242133577 Royal King Cracker makachro sabra wo hwami se kombi tete wo ba bi dwawa enha ho nka se wo hwɛ dwumadie nyina awie esa akomkro ebeto yem bomodin age Royal King Cracker nefa board ya wo hwɛ iso na won so wani atumi age ebeboa na won so ekom no achoke ne kama de ama biscuit ya deneti apo eto ketre maso a wani jipa Royal King Cracker
Yaa sanitary pad de ema nyina ye de etira to so sesumne eboa ye de akaginamu na bosome ye kwa afikira enya se ye tena ase ane esuro ye nante ane esuro ye tumdika ane esuro da bi ase de me pa cha so open ne tenten ne tetrete ne ketwa wo benya Lexter Ghana ene de Yaa sanitary pad ya moase papa no wonom de abadwa so ba bi eton ne ma bia benya bi fra yen 0302 235 Kojak farmer me ka cha osa pose papa no eye kojak na dia ba ye di jabidie aye bia ebo ama wo se na ye fitafita pa san so ene ye de fluoride nso aye bia ebo ama wonumu ate wonumu aye hwam na wo se no nso so etimi aye denden san so ne ye o ma afo hwe nso wo ho ade ba huru wanum me pa cha awo papunu tipaye eye kojak pro code no pro code ye eba aye enye na wo je wo dia wo behunu se ye wonuro ene ye wonuro wo kwane ye se foforo bi wo ho a wo se da bi kojak de na ena ye mfama frɛ yen 0531 06 9945 21st clinic se men kan kyerɛw sɛ sciatica pa ya de ya din de yen ye ehun expect yan kasa me pa kyɛw entini na efru penchia fa wo sra se ba no twetwe jeje wo fa de enye ye wonama na wo togu so 21st clinic se men kan kyerɛw sɛ wonom aso ye no wonom na ade abaso bodie ni nyina eba se yentu sciatica asia wo ba ye be ya wo lab ye twa scan ye be ya wo massage ye wo machine wo ho a ye de hwe ni paduam tu yade no nyina e de efri wo kuma se ye wo hwan overseas sompa wo wa me pa cho obo asenso council quarters encline domin market sunyane nkransa tachima ye wo frɛ yen 0249 311 311 grow fine ye say ye bema wanyini fine enti me no ka say woda wa wonim say won ne ka woden na Ghana ha obi a wo hawo enso won kwa wo de woden na eye grow fine e na wo hia wonu mu ato untimi enidi eye grow fine pompata abobbo rough unya grow fine wo ba wo kwa afikire eniama nkoye mfama wa eye grow fine digital herbal center e na di grow fine du pasei abadwa so me pa cha ofre yen 0244 596532 momo de anya na nan so maye na emisa no yi na ye hunu kwan ye fa so Kingdom Herbal Center na de Kingdom Garlic Capsules eni ni bitters dia bedwa so me pa cha garlic ye duro no yen Kingdom fo edi kan e de bitters bai me ne o ka say ya ye ne pelese dia ba eno dia de to wanumu aboko no 1 minute so bi piana wonte garlic pampan no Kingdom Ginseng Power Capsule so boa ama meme timi agina omo na so pampe etimi abo adwuma pa tremendous capsules de oba bia behia me pa chaw wanem ho ne ama nkoye ode epu ane ne ho nkro ne be tetewa tremendous capsules no ene adupa wo hia frɛ yen 0597 298855 Chocho Herbal Industries wa wokai Chocho Skin Care Product misi bro nyai manipaduane honamani nkasa entoso ne enkasa the skin is skinning Chocho Herbal Soap me pacho ubehia na aboatimi ayiyi ensane pimples ahodo afri wedie nani Chocho Herbal Cream de wa wani tuya se eboapo nipadua no eho ban sanso na Chocho Royal Gel wa honam ta ye ohene pa no wunya bi ebeboa o pa Chocho Hand Foot Cream de wunya bi ebema wonsema ye moton na onantina apapa ne de eyi afri ho preko pe Chocho Skin Toner wunya bi na etimi aboa ma wo redie na nkasa glow mompi besi na ya you are glowing ai me pacho ube glow pa Chocho hair product and so ebema otrinwi no efu aye tenten achamedie Chocho balm nso so ube hia bi na aboa ma honam ya wo nyina etuase de ama me pacho factory ne de wosuhum na nso ba bi etonnuo ubusa Chocho product na ubetumi enya bi fra yen sesi 0504 55 another 5535 RSYD Novigi Studios me say wo ye podcasting wo ye photo shoot and then na for video bi a ye twa bia na sini a ye twa bia RSYD Novigi Studios na age ato won ho so say wono mo eye adwuma ne clean ama won so wani atimi age enkran ye wo mala maba say off first Kokroko Street frey 0574 715 778
Kengen Energic drinking water ensuo ben na wonum na wiei me pa chaw enye Kengen na san dwene ho bio enche bia so weekend ye bewuram say ye party say de na wo ye yiyo ye Kengen na bomodin say wo be serve no we ayikro no ase me pa chaw ye obraman UGC Tafu New Road Abaru Junction Freyen 0241 449191 media de panwa dance ye de akire o me say Gino pepper and onion mix no kwaje wo de ana oba obeye obasima eye Gino pepper and onion mix ebema waduane aye de candid mixture enu ana me ka akire o say obi ya o say arthritis na arthritis mintinu mu ya me kotodwe mi dwonku mesrawo eye cancer mixture ene edupa mekanfo ede amawo mepacho adro abedwa so trust in Jehovah clinic ya omwota kwa wonomo ene de edupa sei abedwa so wonye wo de a enkase arthritis no ehu aduro eni ho kra frempanyimfo ai na ene omuni nkomo 0244 871 862 abrewane nso ye anya no because asem we wosi enya obi busa no afi no mo pe number naba ene ahwe aye ntimi ntwen aye ntimi ntwen yenkwa ahoma ne so na afi ye ne yetiefo ne ahwefo nkonkodi nkomo ne de mobile phone ama wade egu anie na oba besia nso benyina nya mfie aduasa afi no no so hwehwe opapa sabra make say minim nipa dodo a wono munim wo mo papa ebi a wo a wote menkan besi na wo so so wonim wo papa Freni among Komai 0548931931 0541931931. Hello, good afternoon. Original. Asunje Kanaka na Brava the nation producer. I will be Brown. Madama Mubia Michiana, Mimanoka, and I'm up also, and medical program, Mr. Mora, and to market you, and Jabba boss. Out to your oh me, and I put you at the assassin. Kasachama. Sabi, Lema Dion said to be a member since the movie shall not plan Pania because the catcher. Yes, yes, such a kitty man. I guess that Wakoa, it made me Bema, and then another Bani comb and get my money. You mean Shiana in the Animano. Never no better was him. Now, all of her, mom fire my second break as a mommy deja pavilion city pitch. Because, sir, over by Mamma Mia. Ebe show of home, present in pleasures again at the VRC. And you tell me that's a man who went on a day, because we have a good job here. It's uncle I just 30 years or so a virgin, okay, so that. Can't be done, Miss Ubang. If I'm in the meeting here, also hope Papa dear. Where's your mamma not separate Yassi? Mamma, I'm not sure we just say. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, he never patch Yama on Neso for my yen. Okay, and I have that. And the chain with a special in my breaking. And I said, yeah, but if you are seeing a good by a Yasin, if you say, my men are half plan, answer not Rabaya or the castle, you send it Papa, now it's me say, or your ban and it down. But your body crank of our crying and the bed, and your Papa, you should be named Machi. And so be our unit, or you send Papa, and you're in the Ukrainian, and you say you cry. And now me can't send a castle from mobile phone. And I do idea and my business will be a poor because 8 members of police appointed when you Rebecca said, was farm plenty, or Jawari, and my papa spider, they may need the anno bias and the show. And see, they mamma so into a woman in the hole. And I did be as when I'm you know, because by the meaning I decided to see it. Also, but after a day, our bar, Bema while the first one. Now, while you're to me, no chimp plant on our wallet, going to go forward, maybe while I'm you saw a chimp that you could in a walk. Now, done our year. And see, and only in our answer no bars to be my before chapel war, Unjaono, not the room, Timanos into a morpho. I'm a Mr. Someda say, hello, good afternoon. Hello, afternoon. Mirror me patch on me into way. But so, the same problem you are, just other come. Oh, I
Nimi di Claudia, na me mamma dice essere una cosa le fa São Paulo. Eni ebra. Brani ye hwe ne ma wo. E ti bete metemo un namba bi sinya fena me di como ansama. Produce gina sudin na producers mfa. Gina sudin na omomfa why. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oh. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira me pacha o entie ho yeni nkomo me pacha o ka wasem ne yenko. Hello, good afternoon. Me pacha o ye hu ye o mi nua ba na nso e. Pacha nya me ajo. Ye de rade ase boy nkomo e. Pacha me de hape ni any problem but now baby boy bounce baby boy na me thinka. Me de me dane tro ni na se me fe na mo dia ata. Any my lady ba e don kra ne be ma no why? Tonga ma na pana de dia me kai fe ni na. Yo. Mo fa ne number na ntentem ye mo ye maami amane se obi awo a ode ne be to ne dendenden. Bouncing baby na won fefo pa. Ah, ye da say. Hello, good afternoon. Good afternoon, Nanaya. Mira me pacha mi entie we. Ayo, me de kojo ye hu anko kra po. Hey. Ba bo be me di. Net say. Ọba bi adom me ho de wani bi ni. Ye de ready ase. So ma po me say. Ye da say. Ye de hu ase. Mami, no krenye. Etede dia na nsendi are ho. Na be ye hu aye nwa se. Ababa wa otisi wedi 30 years. Oni me na papa. Sabi wo na mi, wo to se wini mbe na. Woni no kokoshia ya, woni abawe. Enti wini ni share ya, woni ni na eti na wo ababawe. Ababawe estati se o pene ni no. Enti we enti ya nchire ababawe na papa. Enti ababawe o ti yo pa na papa. Won so na mi na baby a we shakra mpa no bi ngu baby a owe. Na be den na ababawe en na papa. Enti ya besre. Ene dia mpa ne se abati. Na nemre nso yani a ye bi no nyenja amechina ye na ametre studios. Pa. Yo, yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello. Oba ma hey. Yeah, na ma me pacha ko he. Nyame adomo me pacha yeni nkomo. Yo, okay. But from Obaya ba mo kumase. Yo, mi name Yangasa. Okay, me number na semono. No, it has so because up to now, they are the moon says, I'm bad ya. And I'm in Huno. By on family, did you cry see me side media? If you're not by my cry, oh, see me. To me, they are not any yam, say, or yes, papa, Chaka me bow on Nankadia. My dear Nama, by me and Miss Ramala, Mumbuan, Senebea. Ye bene sa pepepe. Ebusia fo yensa ka onanano na yenko bisa no ensem no emu memfa de he. Okay. Wala na ne. Hello. Nana ma hai. Opo market. Nana me pa cha ma ha. What's that? What me kasa? Let's go market o. Yo nana we de may sure say unim Rose Enin. Wala. Efua. Me pachai efua de asem bia dan ye na ya bomodin say enke ni efua maame ebedi hu nkomo so ya frena wontimi mfa ene say ye de afra wa fe mesra o ye hia asem bi mu nkyeremu efua de adan ye say mfi aduasa ne wonim ne papa waya wa bone maami abo mu aye bia mai ntina na wadawro ma senka obetimi abo am ye hunu efua papa e kira kwan de ama no anke be ye nde pa
me pa cha wo say o papa ene o ye pese ehunu be ma wo she efu ama mi nyinsen efu ama mi oye choba be ma wo she efu ama mi nyinsen na sem ne ye ka enye ne wo si na namu wada woroma efu ma anti mesra wo ene na na baba bisa no ye because asem a ye te ne say efu papa emfi aduasa ne ye ni no ebia na wo de wunnim efu papa me pa cha ai ele malo da bi papa nya wa efu ase nya wa efu ate ha ose nya wa enti bo modern na bo aye wa ebusu ya de aye ni o ye beka de papa na say woni mala o na say any one no aye nya birthdays na papa ya oni ya kasa ye su wanyini pa ensem sisi wo wi ase o ento wada me say minim say Ghana ha nipa bebre da so hwehwom papa kana dodo na anka oba ya enye birthdays no ye nsui nana ya unim say ya ye tuntum so obi anu de ntia ya se tuntum sa ai nana wa me a me refi se me boso nana ya so ya na watwe se ne na ma me edi tu dwa se opambuo ai prophet 1 nation prophet ba won na nka betimi adi na die se na wafa ho no tie no utie nation o se ono enframa fabuo udi nana de asem otim na eye prophet opambuo adakwa yadom ai enframa fabuo se upem na obepem o se ne nua ba nimpon eda forma sabre o di na wo tweda den e wo kuma se bantema na ye she boss ye be konsuo ne to agugam kura na yen ye be foma ko ye be tuafa wiem akopem wo nesi ne nua ba nimpon na wo kyera aziti ye free ha abi se champion ne di animu na kumasi nyina ye nation sabra ye kasa kumasi nyina ye nation ye mfa wigi basa ni enkodesi ye ba ye yapi na wanim nya twipons anza na watima ko chia nation na nation wonye ni paketo a papa iti asori unze watuno to da na me de se ne osi tonyo nkra na ye kume no na nenyum tuo no woni ahode a wodi me to bi da Dabi yan kan bibi nkyere atiefo nation prophet papa no Ashanti Moses oye adwuma na che na wonim de oye no kwasem onse asofo no bebre maledi kan ha so mo baso abonso no mo peja omudwumadie ni nyina de konkran ne ade nation si dabi wagina ha ya besiase okumase asantemam na asantehene ahinkro emum ana Mr. Ma sorry edi heya no on u konsole besi ne nipa da so de wom eti opambo nya nipa ketwa wo se opambo abuzu afọ wa wani tua yema emusu yi na chese yenyina ye de ani ekirem ewo the nation eye onua ba woda fom eye ohwe eye nkogya ne senti ene Sompa Nkomo team ye ne ye papa oman hene enso ni team yenyina na ye bodompem ede akọ chia the nation prophet aha Feyen to so papa anything tuga me you know yo okay abranti odaso yi ye frɛ no okatachie tuga na nkyeremu ne kyerɛ sɛ won fa Sompa Nkomo ni agro kra na wokɔ na wagye man lady ni bia boso no ono ada ne man lady te hono mo kasa te sɛ ne ye ma me kasa enya grokra okatachie nyame nhira wo pa ene ye ma me ni ha de ene nso ye gina na namu ene Sompa Nkomo team ni nyina awe show a happy birthday na yasre mpa ye papa e de ama se nyame enkoso na ontre wahiem nyame nhira wo
asemu yo oba hima Zakia enso so ewo mamponten ene wodi na woda photoshoot ne nso ye 100k o dress picture da so ne ho settings ya anana brampa ye ni kiki ye enya gro oba pa na edi na woda ene we free kechre obi aya ya ni na aya ni nyina ewo sompa ha na na ya kechre obi no wonyi ma wo mani mamu mu obi ama selection se mi ni pa no kwa woye kechre selection woyi su a selection kama wo be ya kechre kwa jini photo Zakia nyamitra ko Zakia kechre ase na onte wahie mu pa na bibia enkwaso wano mfama oba ento aso a Grace also what's me kind na ya yesi kechre so na da so ye na no obo prum di birthday kechre so na wa de ban office awonye kechre me say me man ka bi ya Grace say wo kwa agona na wo bobo prum je ma birthday say yenye na ya media kumi ni se on so wanim nyafe wa ban office ya say me birthday ni kura wonye o maso wonye o maso je wo office ya onu ananti aba oba ya yento aso a okay yenya ba Anastasia owusu jima enso so edi na woda ene na your case ye hwan ne mana ye ne ma mi ni ho fe pa mi hu ni nim se oya akwada an se ya ma mi Anastasia wusu jima ene edi na woda ne we free ono ankasa ne ma ene ne ma me ene opapa ni mpon wonu mu nyina ne ye nyina ne yaka bomu ewishi Anastasia wusu ajima happy birthday se ene da nyamenya ne kese no nto ni super mfa hu ne so me pa cha wasa yo abusia na che se ye de ni nyina kwa akogu na maame ne de ye bekwoso a afre no kopem se woni ye bekasa because wontimi mfa bamba wiase 30 years na wo babenya 30 years afena wonam a woye poster hwehwe papa emani bi munzumi ye moye din wate ene Sompa Nkomo dwumadie ne de asinyame ya adom afiada na ya mesan ahura ginam na ne sese ya asafoforo bi abatan wa eno no me na me ne wo ba ya ho practice na odi akoginam asori kwasi yada me pa che onyame ya adom a wo chena ene yensa entena wunim dada team ni nyina yeda wase papa pasa wo je bre nyame ya adom o chena Sompa Nkomo yesa ginam se kinkin ya kao ama hono ma ema ye metiefo ne yahwefo na awie yi na Kojak farmer dwumeko amfihie aduanan ene akirenie ana waye hwehwemu na hwehwemu no so ho no de omde ba bonti bia no de beboa na enipa nkwa yetimi aboho ban eno nti ye kasa yi Kojak farmer Kojak charcoal toothpaste aba emontene eso yenim se aduane ayedie no enye ni nyina de ko yem ebi eka yenum eno nti ehihya wo si ase na se wampe paste papa wo di be ye free hono mo a eno produce unwanted gas na gas no enema sebi enum kankan eba no eno nti eba ne sa no a wontumi nka asum sem eba ne sa no a ye di nkomo e wo bedwam a ofere efre se wo se no enye papa eno nti ye bekanfo Kojak charcoal toothpaste ana ede ama wo sei ana etie wo ko pharmacy provision stores supermarkets ana traffic mukra no a sei ana Kojak charcoal toothpaste no etie wo bie so a no ate e de ato brush so se wo ditwi wo si a yirim sani a charcoal ni dwumadi a edie ewo enipa ya pomden ekwan eso eno ntiri ye ka teeth whitening se wo se ebeye fitaa nko ade a aya no yusu Kojak charcoal toothpaste afenso eyi wo se so anwa ene enwo no na aduane ahodo a ewo wo no ni nyina no so no eyi afiri ho na wo se ne kala ne se de sitie no watimi enya ne kama eno ntiri Kojak farmer ene ni Kojak charcoal toothpaste no be bia ye ton sa nyema we nyina no kwa wo se betumi akabi se eye pharmacy so anase drug store so a wo kwa wo se betumi akabi eno nti eguso e wo Ghana fana da bia yusu de kita mi Kojak charcoal toothpaste no na intime mo na wapomden intimi enko enkane emfa emman efresa wo se de se wa ma ho ban na se ulusu no a
me pato bedroom kro ebe ya odin enti an wo su Kojak charcoal toothpaste na etimi aboa e ma wo sinye fitaa kama afa so no e ma enka papa eba wonum gas bia ho a wo mpa e produce apase ya didie no e be ni nyira efri ho ama wo so wonum etimi adabo yie pa yenye eno no ye be kan fo Kojak F any Kojak F eye mouthwash ama we no eye Kojak F toothpaste ana we eye Kojak F mouthwash me pato wo obi a wo se ka afemfem wo pa obo on mo ensu a ebinu wontimi everyday nkana no obi nso aduane a ehye wontumi enu nti ane ye kanfo eye Kojak F toothpaste ene Kojak F mouthwash ye de ema wo me pato so nsa ka we bia de ema wo se femfem wo no ebejai bia na wo se no ana elusi na ho oden enu nti ana aba ne saa wona wo ye hwehwemu ewo nipa yesen eye dentist echirim se enipa se no ya chemu enan ye wo premolars ye wo molars ye wo incisors any canines me pato se eho toche man aya na wanim kura temachia enu nti bo moden se wo ma wo sen ba ko pekrampo entu emfiri mo firi se 32 teeth ana nyankopon de ma nipa da sani hwese ba ku bia no obebo ho ban na obeyusu eye Kojak F mouthwash any Kojak F toothpaste me pato wo tikitwa bi eto brush so a fatwi wo se no we no so wo di gira wono mu a 3 minutes pe na wapia gwa manten na fe wo yusu toothpaste no na no wi a wan kasa be wo say yes me se no na femfem me no a na mintimi eni aduane a enyu mintimi no ensonyu na mintimi ni aduane a ehye no afa ye ti a wo so betimi atibi pa me pa cha obi wo ho no so a aya na me se echi nam no ase emoja bi efri nanumo eba obi ho no bi amo no bo se ne si ase no emoja efri ho eba wono ye be kanfo eye Kojak eye P ana amawo ye be kanfo eye Kojak P mouthwash enu nie we ye Kojak P mouthwash ana we eye Kojak P toothpaste me pato wo si echi nam no ana aye kuro obi ho ma de mu aye kuro obi ho so de tetra maso aye mfita me pato nyankopon wa mo tetra man se eye fita enu nti se o tetra maso aye fita adeniye obi ho no so a kaka ema ne se ehono na watwi bia no ne fumpi ehono na pantan ehono me pato hweyiye na kaka entosi ehufom enu nti mo a mo si echi nam na aye kuro na mo si ase efiri moja no mo de eye Kojak P mouthwash na we so eye Kojak P toothpaste me pato wo de be ya wa person wo use no ebe ma ekuro ni nyina ewu efiri se emmoa no a ama ekuro aba wo si ase no weyi ebekuno na we so eye wo mo afiri ho na afi wo se so atumi ada ho kama me pato adwumako a ede ba ye no eye Kojak farmer enu nti na mo a mo pebie okọ pharmacy a de kan ebi wo ho sada nso ana mo a mo pedo do tuo no eno nso no okọ eye Kojak pharmacy anase Kojak farmer wo mo outlet ni nyina no a wo sa ebetumi akabi ewo ho so mame emfa Kojak kits emfa emaw obatan wo betumi atọwe e de akoma wo ba no ye wakwara bi wo ho no mo a afa na ofifiri sen ayana de se no efemfem no enu nti onya omufu anu a wo de besi men kasa kwada no pakika ifiri se wo pani no se wo ho keka wo a obepese wo betiti akwada no se ne sia no femfem no a ayana opedi bi a odi betiti enu nti ana wo keka wo no enu nti amofra de eye Kojak kits wo take it to bi say na wo de to ne brush no so a amofra de no brush no ehye ho dada enu nti no o paste a ebe wo akwada no na ni oral hygiene etimi akonkanen na ni oral health ebe ye papa nko ade a use Kojak kits we FDA for ajatum enu nti panini nkwada ya ye se obi asaso ne de e wo hono mo me pato mo amo pe ba ku mielo miensa no mo fo mo ntirem e wo pharmacies anase certified drugstores anase provision stores supermarket empolo traffic light mo kra no asiye ho muduro kwa ho a ye pai Kojak enu nti wo use Kojak kits ama oba no e ma wo se no oba na se no eye kama ye wakwada bi wo ho no so a wonya emfiehia sia wonya emfiehia enson ne se no etutu ana efifi me pato boho ban ye man fi se sakwada ne se no epie foforo na wo ampe Kojak kits ama no a wo be se ese no aye yellowish bi
eba na saa no ukọ school mu a yese oba na se apro me pacho akwada no enum kankan yentu ase wo bra wo so ansa na wade anyini eno nti mofra de no eye Kojak Kate toothpaste Kojak Kate toothpaste mofra de no brush no ehye ho dada eno nti ebetimi aboa bo yie pa na empanimfo nso a monom jot monso a monom wi ana monom nsa no wo hwe yi a saa nie no amano a enam wonum ni nyina no ebetimi ada wo so eno nti mpani mo brush ni we eye Kojak toothbrush oh see the city eye very strong eno nti na mo a mo smoky ene mo nso a monom nsa no me pacho men kase dia ye dia asai me pacho wa chia ni so mu ye wo betimi eye su Kojak toothbrush ebeboa wo ye pa yi say na etie ye wo black ana ye wo green eno nti ebeboa wo ye pa na machinom say ba bia obenya Kojak farmer product ni nyina no wo kwa wo so pe Kojak toothbrush na eno so etimi aboa na dia ba ko a enipa wa pomden esesa wo hye so ene se wo be kasa na wonsam a wo kan ye ntini ye ye be kan se wonsam no elake eye audibility me pacho ebia na eye pepum tipaya no odin anasa wo die no eye cold flu anasa kata me pacho eye no yusu Kojak Pro Code say ametie Kojak Pro Code wo ko na